gong ngai ko li pi baro ha ka teng ba thiang tam ka jong tra ba no plim jong Jesus Christ klik ka ching klik ko pang ko non ta jong kitu khnai spa po samwal ko subscribe ka channel ka jong bang ko wa man ra pi ni ka po klimat ko ta ka long ni guitar free lesson ka bangan kai ya pi ba ka dik sim ko mangale ni online platform man ani ka po klimat ko ta ka wa man pen so tho pi ko no ben pa pen dam ya ka strumming ha ka gitar ka no ka strumming ka blogging konta di nanti isa matai ka bani ka kata ka puro friends dam ya ka strumming ma ba ka strumming ha ka jing so ma ka jing batai ka jong ka long pa ha ka strumming mi dan ka nam ta jong pi belang sedang ka dan kam so tho sa ko ben so tho ka ba ya ta ka ba sweep but brush tentang nanti pi ko pen sweep ma sweep pisi bonsin dengan ka tham ka jong pi da ka tik ni ta ka ni ma sweep untuk baca cepat untuk baca cepat ma untuk baca dan dah layak tu sweep tu persang ka brush pat ka brush ka dia kini ko tu se bale ma kini wat le kini ki wat brush da kini mar baka sapang ki seberak ti jong pi ta kini ki ko se ma brush apa yang tu brush kamu ni pi mana apply gini mo kan kamu dia tang ar na lagi gini atau abiang kata ka brush mah brush kamu tak layo atau ni ya something sweep but brush tentang kata pi ya ke beat pat kan mo man papen apply ya tu strumming pat mo man ta ya ke beat habis ngau ke beat ni ya ke beat ke dan ke upbeat dan ke downbeat pat ka upbeat mah dia mentang nampak street ya kau beat dengan street sama mata ipi kuno ya ka downbeat kita mah mentang ka downbeat abangi tem ka downbeat kalau kau ni kan mentang fita dan ka kerja jong pi la si pinyo ni one way are like sama la si kau ni kan 1 2 3 4 1 2 3 4 ai ta kerja jong pi kan ya kumta tak kumta ai bakat kan ha bi kumta mo wan pun ki ya kata timing fi kabit ka din ko bong ni kabit ka din ka timing kama mana kedan ni kumta bai tama tanya nak apply pat ya katu strumming kata nak apply to sweep baru brush mah tanya tahu ni kan sweep brush pi into ba sweep habang kerja sport ni sweep brush ko joi kini bro ki habang ide haba downbeat ofia sweep brush to ngai pilai persang ya ketua strumming deh teman tangan puni ngan puni ip ko dam yaki chords pat ma ringkat ba ketua strumming ma fi man tangan ngai poi kan menta pan deh don kam ni kan left hand pi ko kebabat iki chord deh ba ka right hand pi kali ba long timing ka ba biang ma cuba menta fi hau e fi dam deh cuba ai sweep brush mun ha ko ba fi ban di ma kali ti right hand jong fi ru kali ban sweep mun di ba pi ba left hand ka right hand kali biang sweep brush nang ta kumjuru apa bila chin so e major kumju ata ka poru ke pini ban sweep pin de ban brush ma kama sweep ni replace no acha ka jong 1 brush ni replace no acha ka jong 2 but 3 one biang sweep 4 one biang 4 bang brush nai to mentang peni pi ngi tem kan strumming ma persama tem ngi strumming figure sa 1 2 3 4 sweep brush persang mantem me to strumming ma dengan jui bon simba apa dia ban keliang yang wiki ni i bon sim kam e ni kada orang ba ka di ka timing kan ka ba ka panoi pi ba num la ban change ki na ba ka timing pra pen stand pi manta fin tem ka saming chibu manta fi dang dei beginner skill na sama
kemudian kami pi bapen tem kam step ti sebut yang 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 kemudian kami pi tem step kata kemudian kami kalau bapen tem suki ba maka timing jong ke left hand but right hand kena banyak yang ba kan mo cuma tangap pi nok sai pi ban suki ini yang nok ni kan 1 2 3 4 1 2 3 4 change 1 ini yang left hand but right hand cái biang ba mình hai biang 1 2 3 4 change 1 2 3 4 kenapa change kita benda macam sweep 3 4 pergi shoot long way 1 2 3 4 1 2 persang lagi pergi bisa ya pila man pergi shoot mah ngam long boring nang kom na ni lah hadin kayak bisa ya mah fi kadang kam ti ba pen step mah ngam just not ya ki student ke jonga ba ken tem step me ba kimis no ya kato timing kimis kimyo accuracy mah tak tino ya kam miss ti so nam de ka da dan kam ba pen tem suki so di anda vila kamyo fi build kenya ka timing pi pen step ko kam vina step ta dengan try tangkum tu hi ha beri lesson ke pemerintah di lada sing sapoi pat aku pat lesson haman batai pat kuno ban pin up tem ka tugas so mi lesson wat ko ke jeng wai mo asa wara ko ke jeng wai ruban kan kamera ep man tem ya ka tugas so mi mo dengan try dividend kini no ki jeng keli lesson kini no ki pila man comments mo lesson kanu no ka comments ka bayo sibun ke like lesson ngam sa wanra lesson so yo ban ya pelang ban yo ban ya rap nam ta jong pi tengai pakai ni jeng ai jong ai an ka por matang ngai kalau jeng ai ka baret ya ka jong ban ngai siang kalau ka jikar ku yepi ban nang isi man pristom il jong ile ban pristom ka por praktis ka jong pi kanang ma pila man kio ha ka bade kumno ban nang kumno ko fintam ka strong patan ni kintin ubling kor ku yepi barok ni sekedok pat aku ikpuan